Medase so share Adom TV bedroom anopano nsia kase nsemo a yato yembo ase aboabo no meet aduanu edi ani mu me de so mo so bedroom so kase bo na nsem no do betie no so kahye bi ene se koko shed baako ya ne koko beye boto aduasa eni motorbikes beye enum egu ho no sa brede ejahorogura tumi atomu ahire ne nyina se edwerebe sanso na eye old vandals wo mo ekeka wo mo ho ebomu ewo eye commonwealth ena afi mensa sabaho se wono eba abeye oye kire ewo honom University of Ghana mpanimfo so wonom akai eye adisuafo se wo mo de so no ato eye se adisuafo hia na omadi dwumadi ana se wo mo aye nhyiamudie bia no saa so no wonom emma so na 2023 afimpiri ne aduonu miensamu ne yewre sei ena akọ DVLA omanfo license wo mo ahya hodo we ni nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kase bo kai se bedem live e wo Facebook na YouTube DSTV ne Go TV so sempe obenya bi na wahwe Mama G Empire or Rollings Circle Madina wono na ahya matare na wo hia me aya frame anochi wa ba ajwa se wa fe nsem nchemu no memfa ento aso ye free nchemu ni nyina ase e wo sehwi hele ye no dwabo so mensi no emu wato ye mantem no emu na ejahorengurem bia ma ne homene so na se jai koko shell mechire bia ya ya na koko krachefo eto koko no wo mokokora ansa na mpanimfo abemaso e de abakuru kase mu nkrahase no na wabra se jare ma ne homene so no na koko boto aduasa e na afei medina afidie tetafo moto ibi makoma kunum na wo ho no mo a me no kase de eja no ahye nyina adwere be a ayare hosem until right from the entrance no ye wo mienu baako eye for mo mutika mo mudira yard mo nti eno e kire office crew a was all call for service a wo pe ena biom nyasanso wo client service unit ye wo staff wo ho a omo operate nti se bi chiri wadwen na wo ho a on betimi ahwe o se vehicle registration no se dwuma bia wo person ye wo yaso e bia no bomodin na wato na mo beye na wo ramu so a Shishwe client service unit to call her your staff one measure kama. Me ye yarbe 3 days ni na 4 days. Na tin say no de na awona no ye ntie ma ne yare ne kosro. Nti na wo say do see no me de ne hospital. Be phone ho me buy na say ejedem. Me try say metimi ayi bia but antimi anya hwi. Shed nankasa na dan nankasa no ni na hye abubu agu. Afe kokko egu ho koko no nkasa no de gu ho no de enura na menkwala no twe bi enso so bai if say no $60 and afi 3 skills chaku 100 bars of chaku doma machine 1 penya meni ani enti I think say metima tena se pa bu nkonta pa de te ba wo hwe ne iron sheet na afi dan na nkasa bu ne se ne nema metwetwe no kwani mi ankasa megina akase say de say Bede nkrata bede pento krata so DO3 Mia Emmanuel ejabo so mensini no fire officer ofasa akonya no so ebo timamufo nyina akoko e wo sa abra wo pebre esi yeti se BBC yesiwo bosun kwanta hele ntintempa na ye bae no so na no korse eja Adom ntino fire men no together with my two eyes na mbae no ebo modern I bring GHANA under control. I'm to miss one edum. Oh, afina, yes, you should. Adia, GHANA buy. But for now, dear, and the property at the GHANA buy. Me ye yarbe 3 days. Yemfri hono manafe yenko University of Ghana old vandals. Wo mo ekeka wo hu bo mu a okopie mu University of Ghana sesu apon no emu na wo chiemu a wo mo a na wo Commonwealth and afi mensa sabaho no wo mo keka wo hu abom sanse suku ni mpanimfo epesa adesuafo bia wo mo ho no mo a wo sua de no wo yi wo mo efri sa horse akasie mienu ne no na amrante no na afi wo mo a esua de wo ho pe no kire se e wo so kokota wo nua mo achi na wo ni suapon no ekonte ne nrada na nya grokra ye wo kwatwi momome ye wadwen se nkobe ye kire e wo school mo Chancellor B, Vice Chancellor B, or saying student be akoye boni bintino, or babe change ho kakaka we, and yes there be patapa bi to dem ran ewro. Enti anesemu hu ye na, ye demands aye kan answer number 1. In August 2022, ana university committee wo boni bi o mo CSC. University mpan info for report ni metubia. Na ye hu ni padodo o mo ye boni. One de class ni ba ye ekoba say na ba ye hifo na ye involve
punishment ben ya dey mo. Point number 2. Yes say o ko to sa abofa bi ni papa ya born 30 years ago a. Wontimi mfa sa ne papa ne born ne meso e no. Enti dia ya kan say student kuma bi koyo omo born a. Wontimi mfa nyina so change the destiny of this hall. Ana me ne wo kasai. Se woto wani wo nsa benkum ha. Eye VK project Commonwealth Anes. Se woto nsa ni fan so eye Commonwealth Anes. Where a project and kaba beboa ma suafo anya ba bi ada. Intelligence ya pick kire say ma me no ye vice chancellor no o se one penny ma project ne ma so. Etinka project e ba beboa ma hiafo nya ni bie ma anya ba bi ada no o se one penny. Na ye no ane say na amene. Oba ba ako ye fa ha wunie. We are telling her today say enough is enough. Entiminia. Decision now about their policy is outmoded at birth. Oh, at said the akula young woman na wewu. O man ka krank your munyai. Enti Adom FM TV for mon famo kasa fidie we so nkanche university management say they are beating more than they can chew. They are few we are many. Yeguswa ejina sansem kronwe mu na wabra adesuafo ebuabo wo ho no so obeye yekire no na opanyini ya wono na wo ye registrar wo University of Ghana Emilia Eje Mensa enso eka adesuafo no se bra basabasa ne ma no homene so wo sanabo so me afimpidu ne aduonu mienu nim wo no din na wo ho no mu de krata aba abonte kire se enu nti adesuafo ntumi nhia enye dwumadie bia me kire event bia ntumi nkoso na wo se wo ka wo so mo refia egusu agina ho nti wo mo abobo mo wano pese wodi dwumadie ti sei no wo mo hweye Here the University of Ghana suapona no atwere nsemagu nkrata so na won krata ne mo no na wo mo twe se 2022-2023 academic year ya ahase no omama desuafo nyina kwa aba e de basuapon no emu na desuafo nkan hu no se amane boarding of students affairs no wasana bosome wa fempino ne adono mienu no mu e de batu dwa kire se dwumadi adesuafo ta hia e ya obraye no egusua e ye adwuma enya de so be ma desuafo kwan amama de dwuma bia jise dwumadi dean of students affairs no agiatum na nya no nko a osa atwere to aso se enya de se be ma botinsofo kwan ama dwumadi bia vice chancellor anasa chancellor no ema ho kwan no enso maso na sanse hweye ye omode agwa kwami obehwese be di dwuma na obi anso be di so na sakoba ne se adesuafo anasa abotinsofo ebusa amra yi so a asoche se fata wo mu no wode bema wo mu management no efa akonya ne so ereto adesuafo nyina enim academic year ya ahase no wo nyere wo ho nsua de na wo ma no enwu asomdwe mu. Yesi afifu from ye de na wo so hu no so manfo dodo no ato ahyan a ene DVLA makwa aba peso a wo mo eye ho enkrata ya mane boni ko jo mensa brampa eko 37 DVLA atna ye wo ho na eno no ne mpadimfo hwehwe nkomo na mpadimfo etu Ghana fo nyina afo se wo mo dim siesi afifu from se ya na manfo bufa so wo ho no mo se wo mo ba ba ye wo no ahyan hodo ho nkrata de oba be renew ni license so ba ba ye na ekoba sia na ahometie ni nipa na do so ni ntino na Ghana fo bi nim susu se wo so ni goro boys ene di dwuma ene watifie ni wafre ni abeje ni akoya ma ne bebi ase wode na mana posifo hawo nti wosrada se opese wo ye nkrata bi afa hyen ho ana hyen twie ho a bra bia ye papa na wo mo enyema right from the entrance no ye wo mienu ba kon eye for mo mutika mo dira yard mu nti eno ekire office crew also call for service a wo pe ena biom nyasanso wo client service unit ye wo staff wo ho a omo operate nti se bi tiri wadwen na wo ho a betimi ahwe se vehicle registration no se dwuma bia opeso ye wo yaso e bia no bomodian na wato na mobeye na owura nso a hwehwe ye client service unit to ho ye wo staff wo be kama normal directive be bia obakoye wadwuma wo nti mesre se mo bia mfa na dwuma mfa goro so de dodo na wa hwa no makoye fake document amawo amani boni ekopie honom no okohunu sa hyan dodo na enni asoye honom ne senti obisa owura yi ni enti etesa na anu yi a wode ma amani boni enni last year say osha yewo protocol ceremony bi afra no pre inspection yet amount for crans enka omunya inspection in December say na be January no mo form vehicle emba yadma ba ebi ya do ebi so anye na last year no dodo na etimi pre inspection no nti ene no ne yanso mo de mo krata be ba ya so ya abeji number eno nti na yaduma enya tu chokie no ebe anyama siko no hwa figures be pija Andrews Bruce Alote senior revenue officer customers office of Wasimetre wo mo ajeje eto wo mai emu na no no de ensam ne futuo
ama Ghana fo nyina se bia wa ye krado so pese oto hyen ukuta sika wasrada akobia papa aworo moto hyen afi kwan so se obeto mpo no abaye anka ene customs mpanimfo eni nkita ho onhwehwe won krata mu hwe se hyen na woto no eye hyen papa enkoye ntwemfa mu anase krono de ne be wiase wo ho enkyere wo custom vehicle. After detecting the anomaly, I first and foremost detain the vehicle, write a report on it, and dispatch it to the regional office at Amakom, to the sector commander for further deliberation. Okay, the only advice I would like to give the general public is, if somebody wants to sell a car to you, first and foremost, bring the vehicle together with the custom documents to the customs office here for verification. Have you understanding? For verification, so that if we detect it, then we will advise you on how to do it. Edwin Ofori, district manager, ewo DVLA Obuase. Na wachire mu say Obuase enya AC-23 number plates a wode be register ahyan afoforo nyina ewo mensini ni mu honomo. Custom officers na clear or mokania inspection no me dia twen in nisro to say previous years. Inti no ma who say ebia will not be able to get the customers we want, and a number of people are no bad during the previous years no. And no me indication say and this year the be form. Obuase ye number ye issue no AC-23 very unique. Inti no ye expect say more customers will like the number because what they do in crime any other places. Physician assistant ya wo Apidwa Health Center Chima Pidwa ye Frank Wuno or the adishwede mo de ato Ghana ba so ye share pomode honsam so and afi wono be kan bi wan krankra ye anyame ato wonsam a wa ma hodo so se wasrada wunchi efri Apidwa nko ade a wasre brana afi ba be ye wono mo adom chirema wo hia ambulance afi sabia na ewo hono no dwira na edwire ntiri mpanimfo ma ye ensiesie na afi akade aworo be ma adwuma no ayemre no wasre se wonfa bi mre wo here scan machine here nurses general nurses dinosu here renovation male ward female ward and then a pediatric ward. What is also yasi ache sebe enjese ba bua na ya renovate baby a staff no a ebeba na staff mu won so a ebetimi ama ekoye nim. Ebeneza Atamafo ena ya assemblyman na wokoya yaresabia adoye na wokyere mu ne ehye ni nkranti a ema wokoya yaresabia emmoa wasan so kyere mpumtudwuma ahodo bi a efri se wobeye assembly member otumi aye ede aboa omanfo asema meka ne se obi anka nsem obi no etwa se omoto ombeboa na ka ye nyina na ka health center atunya dane clinic na ka dachi akirima na beto a omo nsa ampa ye so ba ya ba ye famodie tina ne wo no so school da na so apa class 5 classes ama ko bo so ama mu ja school asoro dem school no ba school dem yo wana as the photo by say here TV any nkonya and so the kokoto ma so enya omo de yo na clinic so chief no be hu me say omo pe lab and so my find na tu ho na mo ne mama Apidwa Health Center so enya lab omo yusu ade de me tumi nka edoso me boa na me gusu so a me boa